Nakon rekonstrukcije depoa za umetnička dela, uređenja dvorišta i pomoćnih objekata, Muzej naivne umetnosti Ilijanom u Šidu uskoro će ponovo otvoriti vrata za javnost. Za navedene radove sredstva u visini od 2,5 miliona dinara izdvojena su iz pokrajinskog budžeta preko Sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Tim povodom danas je ovaj objekat posetila predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković. Zaista sam impresionirana tim što sam danas videla, nisam se uopšte nadala da to tako lepo izgleda. Projekat smo započeli još u vreme dok sam bila ministar kulture, a sada vidimo svetski priznata dela tvorca uopšte naivne, marginalne umetnosti, sve to poznatije kao brut umetnosti na našim prostorima i voljela bih da priliku da posete ovaj muzej imaju svi građani ove države, ali ovo je velika priprema opštine Šid za Expo 27 gde će benefite od održavanja ove velike sajamske manifestacije u Beogradu svakako imati opštine koje su blizu, dobro povezane sa glavnim gradom i jedna od tih opština je svakako Šid. Nakon obilaska muzeja čuvenog slikara marginalne umetnosti Ilije Bašičevića Bosilja, predsjednica pokrajinske vlade sa svojim saradnicima i predstavnicima opštine Šid uputila se u gimnaziju Sava Šumanović, gde je tokom proteklih meseci u potpunosti rekonstruisana fiskulturna sala. Pogledajte kako ovo zaista lepo danas izgleda sa modernim podom koji omogućava gimnazijalcima da se bave sportom sa što manje povreda, jer je ovo posebno. Koliko je svetlija sala i kako to sve danas lepo izgleda i iznenadili su me i pohvaljujem i rukovodstvo škole i opštinu koja je dala podršku i naravno i profesora fizičkog vaspitanja, što se ovde održava i školica sporta za najmlađe uzraste koja je besplatna, opština pomaže. Fiskulturna sala obnovljena je od poda do plafona, a učenici Šidske gimnazije sada imaju mnogo bolje uslove za ovaj nastavni predmet. Imali smo par časova i utisci su odlični, podove su dobro odradili, možemo lepo da igramo košarku, fudbal i sve ostale sportove i stvarno mi se jako sviđa sala. Kakvi su uslovi u novoj sali? Mnogo su bolji nego ranije, mnogo je čistija i veća i bolja i super su uslovi sada. Predsjednicu Gojković dočekao je predsjednik opštine Šid Zoran Semenović sa predstavnicima lokalne samouprave. On je izrazio zahvalnost na podršci pokrajinske vlade pri rekonstrukciji navedenih objekata. Opština Šid jeste mala opština i opština Šid jeste opština koja nema dovoljno sredstava, ali bez podrške pokrajinske vlade ne bismo mogli ništa ovo da uradimo. Siguran sam da ono za čega se spremamo, što jeste najveći projekat u našoj državi, to je projekat koji pre svega podržava naš predsjednik Aleksandar Vučić, Expo 2027, daje Šidu sada šansu da budemo u trci za najatraktivnije lokacije, za najbolja mesta i za mesta koji će građani cele planete da obiđu. Ovim ulaganjima obezbeđeni su bolji uslovi kako za časove fizičkog vaspitanja u gimnaziji, tako i za očuvanje i predstavljanje bogatog kulturnog nasleđa Muzeja naivne umetnosti Ilijanum. Maja Gojković najavila je da Muzej Ilijanum može da očekuje podršku pokrajinske vlade i u narednom periodu.